E tua tule au whatalofa I le pa ia man mamalo le tātou tunuu o mawhai o na maua mai le whapoponga o le tātou prokalama le neva yaso o ta ua o le Outou Manuia o lo o tu sa awatu le tātou whale whasalau I Long Beach, California, le United States o Amerika I le unga lima malisi ufonga o le tāu fo Radio Samoa o lo tau ono Misipouena Tagaloa o lo o whafoina le tātou whapoponga le neva yaso. Ia, e pei lava na masani e tātou le nei fo I malae, e mo mua lava na tātou wa e tuli vai o tātou loto. Ia tātou tisa ili po whea o ia ili whina ngalo le tua. Me lea lau teita ina I tātou le tātou talo sanga. Tātou ifo ma talo I le tua. Na manawa lava I mātou o le e fau ma le o kesene I o mātou māmaa. Na mātou langona I lea o lo I nei la o fio. A mātou tue mana tuaina fo I tala o le mātou whatu tuanga ma upu I o mātou kanona. O na mātou mana tuaile na whaua I mātou I whinang I le folinga o la o fio. A tonu o le nā le mawhanawhananga o lo mawhanawhana I mātou le nei tau malulu le nei hemisphere. O mātou langona o le iai o le tangata I le nei o langa. O se mea lofa. O se mea lofa e ala mai a te oe. Ma o le wha o wina fo I o lona soifua ma le ola I le nei fonga ele ele. Ia, o se mea lofa lava I le mawhai e se isi o na whaamantala ina. Le mele a mātou sa ngai a mātou talanoanga, mātou mawhauwhaunga, o le mātou tatalo tātou malawo fio e manui ai e mātou tau mwhainga. Ai lava seisi o mafuta mai le nei pokalama mani a venga ma mafa. O le tatalo e lau ona I a avea le nei pokalama e whaima awala e wha maa ai le a venga o lo lato wamoina. I la ngona I latou o lo amo whaatasi malawo fio. Ia mai uele nei pokalama I le vi inga o lo suafa. Ia meisel manuia ma le file mu I lau whanau mafuta. Na ala mātou tatalo ma leo lenga. Ala tu lolo va suafa Yesu le keriso. Amen.
Te whaatalo whātu I le tātou a whia le ne fiafi, I lātou o maua mai tātou whaapoponga le neva yaso. Mo I lātou o whaafonga mai le tātou proklama le YouTube, whaamol le o mifo le thumbs up, ia ona share la ia I lau network. Ia matale longo le nai I lalo ifo le YouTube channel le si fonga le tau fōu. A tālo la le longo na to e tā whaalua. Ia ona whai e leo lau matawhale I le sufonga o tau fōu. O le winga la o le subscribe o le YouTube channel o sufonga o tau fōu Radio Samoa USA. O le no winga o te mi umalawa e te tala ile nei ala leo pe a watu fo ini folasanga a le Outou Manuia ia mo mua lava ona longo atu ia lawa fionga. Ine o wane misi le ngata fo lai whaalumanga whaalenganga o lo a watu ile Outou Manuia. Ia whape fo ile to tele o la ofenga aluenga o lo to waa mai le nei whata manu. Ia watu ala to folasanga. Ia ma fo lava no e so tai mai mal tato tunu ui so se I tu o le lalolangi. O lo mawhatasi fo I ma le to whai atu la epa whaftai sua o ia na o le whatonu o le tio. Ia mai e pe ana tātou le malai le whapea na whai Amerika. O te lo ilo pe si malai o lo whapea na whawina. So a whapea la sa o lau I ite. Ia ele o ia si whasota inga alo tātou o tunu o ma le community nei I Amerika ese mai nei lora si whafonga al tau fō. So smash the like button, subscribe ila tātou channel le YouTube. Ina ia mawail tātou whasota inga wala lata. Ele ngata lai Samoa lo I Amerika nei. E whape fo I Samoa o lo I le ke lope ao. Ia. O nai upu amatamata na. O tātou prokalama vai vaenga e tolu o le vaenga mua e pe o le toe tosini ni o le mata upu sa whea ngai mai tātou I vaiaso o mawai. O le vaenga lo na lua o le whaau popo sina whaau poponga. Ia malvanga muli. Ia Tagaloa leo current events. E pe o tātou vaenga te tele na e tolu malwha moe lava e umal tātou Tagaloa ngā umi po le lua ma le awhai tū la. Tolu I tū la. So e tāua le taimi au. Lisi mea mana ia le platform lea. E mawhaine e toe alu. Toe tilo. E fu I stay me whai atuaini nai penina I le onofo le lei. E mwhena toi rewind e oele. Le masini I ona toi sawaila ia. E mwhai fu I la ona 2x pe 3x lau whalongolongo. I stay me fu e tau fia moe fu I le ona. Ia na doso ala ia o le whainga o dala. Le nā turi lau manu. Ia na le omi lavo le 1.5x po le 2x I lau player. Ia na harum la toa leo tau tala. So, o le mea lau o whamtala I nai le tala na. Ona e pese I o le winga leo le malai lea. Ma o le ua savali nei le lua tausanga o whata itai le nei malai. Ia le ua mata o na tele le whatu funganga. Ma le langona lava ia owane I toe. Let's say, owane I toe iai se mafua anga e puni tia ai le manuia o le atua ia te oe. Ia oe fo ina iei se mafua anga e puni tia ai ona o le saisaitia I taimi manofoanga. Le sau o le manuia ia te oe. O le ngese lava o lau tatala, le matala o lo mafofau ia. E whapena fo I ona whatuai mai. Ai tanga I nei le whawina o le malaile nei o le vaiaswa watunai maa. Whamu il pai. Pai whawel whawai. O lungo na whawai whawel lungo tātou. So I fua maolanga. So I pe o le wingale nao o nei whata manu.
ina ia oane i maule taimi. Ai whaatufunga ina ia lautanga Tagalua i taimi uma. Ia awa lava leo tuina Manuia o le atua. Pardon me. So e pe ole whamoe moele na ole nei, au nanga, mo nei ava noe whaftai atu e fo ile. Le fionga e atu ila epa. Ia tusai fo i o lona, ia mai a fo i po le va ai mamao. Na ta penai e la dole nei whatamanu. Ia le wau to va ama ia ile o whaingaluenga i nei Amerika. Ia mai lewa yaso la o mawai, tātou tala noa ai i le mea fo i o lo taum whai se mātou au lotu, le Second Samoan Congregational Church i Long Beach, United Church of Christ. E pe o lo mātou taum whai e wha mao popo le se fulu valu le lua se fulu ono tau sanga. Tupulanga tala vouia ua mai ale high school, o nisi o lo il kolisi, o le to tele o lo sa ili ngā luenga. Mai pise i o le talu foule nā o le malosi o le tangata. Tātou vaaya i tala wha solopito foi. E pe o le vai taimi lava lea e whai el filfilinga al damititi pe alu i le lei, pe li lifa i leanga. O i neo le malau o le soifua ma le mafau o le tau le lea po le teine titi foi. Whamaile tala o le theory of relativity na invente Albert Einstein ina ua luas furu lima on tausanga. So very early on, e pe inana tula i mai ai ia le whaavai o le scientific community. Leo lo tātou soifua maola i ae o maile nei sentuli. So e la le manatu i lātou fo i o lo mata i tuina tupulanga talavau i nei. Pe a wha mapopo ia tupulanga ia. Ave ia i sa lātou support structure. Whai a lātou Bible study ia lātou lavanga ngana whaonga ia lātou wā nau ngā manatu. Ia matatala leava noa e whai eni a lātou fisili, fisili wha malamalama, ia mai fo ini mea lo atu ngā lua il tupulanga lea. So, wailana i tai ua tula i mai. Mai a lātou fisili na o mai na tau mwhai a tali lewa yaso o mawai. So, te lea lātou fisili e peina oto nai fisili e pe ia fia malamalama i lātou i le tua oile o le ola wha le nganga ma le ola wha le tino. Le tua oile i le vā o le malo ia ma le tangata kerisiano. E fia malamalama la i a lātou pe whawhewna whapaleni mena e lua. So whateta inga e lātou fisili lena mai i vaso mawai, why do you think Christians tend to shy away from government issues? So e pei ole o le tau mawhai e tari le fisili na mawhauwhau e fo i le amatanga o le whatutuanga na amata mai a per amo malana whanau to tele tamaiti o i kupito o mai ono sila wafela whai o tangata sai i le maunga o Sinai nana amata rona mai tula fono tustusia se fulu alu asuanga o le tele o wa ia tu i le nu o le tua e mana ia me la whai isi atu nu e pe o Asuria ai kupito pe e o lātou tupu. Ia vai te milana a o pulea i al whanau ngā Israelu e whamasino. Ina o mawai atu i al whanau lena le Utah. Le au makapi. Pe i lātou na whaongalo lātou malosi atu whatasi le nuu. Ia mawai atu roa whasolo mai whamasino. Umalo whamasino. Ia na tula i mai lola i o manatu lea e te tauna whaini o lātou tupu. Ia pei fo i o isi malo fo i tawatia e langi. E pei o ina lava lana na tosi ai le pavailoto le i le vā o au ona le tua, le spiritual, ia ma le malo le utula i mai. Mo i la tau lai mana tua ia le
le tūlei le nā i le vao le nuu ma Samuelu, le whaamasino muli lava Israelu. Whai atu ia te tai ura nuu se fia whaiso mātou tupu. Whamai Samuelu e leisa tau tupu nao le tual tau tupu. Ia whinaua tangata. Ia lo Samuelu tangi i le tua ave ia i le mana o le nuu. On whamai leo le tua le lei. Whai whailo la tau tupu. Ia o lona la ia o le tupu. Ia whaalau mai lola ia e le tua ia sa o le tupu. Whamai le tua o le tupu le la auto whaia. E tau te polonga ai. E alu uma i alo tau ta mao ainga. E uma i ai au tau ulu matua. So tau te polonga i mea. So e o mai nei lava le alo o lo tatala pe lava ia le uinga le nā o tupu ma malo. O lo whapea i nā le whainga. As opposed to le ekalesia ma le pule whaatupu o le tua i loto tangata. O le mena e peise i e whaitalia. E tuu i le tuu awanoa. E tuu i le loto futi eifo. On the one hand, and on the other hand, o tulai mai tupu ia. So me lau whaumi umia whamatalanga ona e peise i e mafua mai le fesili le nei a tupulanga talavou. Ona pe i o ele o nofo le leia i la tau le vale o malo ia ma le kalesia. So why do you think Christians tend to shy away from government issues? My answer was because maybe Christians do not accept any government other than God's government. When God rules supreme, perhaps because they don't think there's any connection between their faith in God and government. So, e pe ole melna. So, you know, me se ala tupulanga talavou ola ma a o ina fo i Amerika. E ye lava le whaavaele nao le tunu ulnei. E pe e iai le tua oi le vao le malo ia ma le kalesia. Le malo ma tangata whaatutua. O lo enscounch lights don't lato constitution. There's a separation of church and state. So pelat me o I guess o lo atunga luai i tupulanga talvo whawhela na square mena. Whawhela na square mena. Ia, ele se tali ato atoa e kawa o mai o lato wolanga fo ia o lato tupu ai. A mata i nā se whawhawina o le tali ma wha moe tupu pēr nei tupulanga talavo. I wa inga le nganga o le tua. Ia ma matutua fo ima maua i lato ni tali e whengai mai lato. Wa atu lai mai la ia examples here very recently e pei o le mea lea e tua ia ila o whai lotu i mea e tupu i tupulanga talavo. Ia ona whesiri lola ia. O whea lai o whea le rule, le govern. Pe whalangolango e tu la whono le kalesia. Ia pe whalangolango e tu la whono ale malo. So mera leo lau mai tau i o leo amatau na ona whetala noa i a systems i e lua. O le mea e seiseitia e le malo. Ia whape nāfo ina seiseitia ma wha maluina le kalesia i ma vice versa foi. Mai o societies e whape ina na lato whaia. Ia e pe o societies whiololo na. Ia societies e pule sao noa i le malo at the expense of faith. Ia ele leile na. Pe a compare i society o loo whemalua ia pulenga i e lua. Le whea ia ai. Ia ai whemalua i. Les whesiri lena tula i maile vai aso o mawai. What would you say to young Christians who are nonchalant toward issues pertaining to local government? So pisa ia kerisiano ila la tau mata e leo mafau tele i tula fono
po o winga fo i le malo. Issues o concern i le malo. O le fesili la po le ase tala e whaiatu i nai kerisiano na. Local issues are not for everyone. This is my answer. But please get excited about something. Take a position. Carry a load. Pick up your cross. And go forth. As they say, the best day in a person's life was when they were born, and the second best day is when they discover why they were born. Find out why you're here. The church has politics too, so get educated about it. Ia, mawawhawal tupulanga lea se furu valu le lua se furu ono. Whamai e whamau ngā sayanisi e leo atoa na develop le mawhawhau o le tama po le teni titi. Se ia pa ia le tumutumu o le nua le na lua se furu lima, lua se furu ono ia tausanga. Atonu e fo iani stameti e vaveo na develop ma mature a le io o le lua se furu ono po lua se furu lima. Ia alto te le afata di tali lava se ia atoa le numela le nao tausanga talu o na ola ma soifua le tangata. Ia o na fully form la ia o na mawhawhau. Ao i nei la i le vaenga lea ia pe o mea ia o sa wefisili. E fie loa lava i la tau po le ale mea lea o lo whai le kalesia, o le ale ngā luenga le kalesia, o le ale mafuanga e ala iona whaawau pe au lotu mai kalesia. Wai, talu la le pandemic, wa amata na pese i ua serious i a tamaiti a la tau fisili. E le ngata fu ina a ua fautua ina a la tau fisili e mea fu i o lo mata ai la tau online. O le mea la wa la tau i loa e pese i e le o toe i ai sea o ngā o lotu mai kalesia. Nare le o toe iai, e pese i o lo ofisitingie la tau pe te tau e ona whaau wau ia whala puputonga. Awa befo e whaau wau, po le ase isi tino mai e ese mai nei lo le whaau wau e pe ona iai, a o le i pepesi wha mai. So le latu la i mai iai fesili nei, ia mai o lo fia mana o mia e i la tau ia ni tali. O le Tala tatou pesele e break ai, e ila tatou guest o Stuart Jacobson o lo whaatali mai le isi tua leina. O le a tatou tala noa iai pe amae a pe a tatou fo i mai le break lea. Tapea ia fa amanuia le fana
Ia o le tātou prokalama fo i lea I le neiva yaso ta ua le Outou Manuia. I have a special friend on the program today. His name is Stuart Jacobson. And the segment I had before, Stuart, I was entertaining questions from the age group 18 to 26. And these are coming from, the questions are coming from that group at Second Samoan. Some you have met, some of these young people, and some you haven't, because part of this community exists online and online only, and they participate from different parts of the country. So I wanted to bring you on so we can have a conversation about that group and how you see the work that we do as something that could benefit that group. So what I'd like to do is I'd like to ask you some questions. Well, maybe you can. I have your biography here, a very extended biography. You want to tell our audience who you are and some of your credentials? Hello, everyone. My name is Stuart Kanani Jacobson. I'd like to say aloha to you and taloha in your language, which is the same in our language too. I'm thankful for God to be on this program today and extend the thanks to Reverend Tagaloa and to Siu Foga Ole Tau Aofo Radio Samoa for participating and speaking on this program. I was born and raised in Honolulu, Hawaii, and attended a school by the name of Kamehameha Schools, which was for Hawaiian children, Hawaiian ancestry, children of, and attended the University of Hawaii, and then decided to join the military and therefore came to the U.S. mainland. I was also educated locally in Los Angeles in international business and received my MBA at the University of Southern California. So I have an extensive career in financial services and investment banking. In 2010, I had suffered a tremendous setback due to the Great Recession that was experienced by many all over the world. And I faced a terrible loss, but probably the greatest loss and the greatest resurrection story ever that led me on a path and journey guided by God, which has extended me into further education in environmental science, to building homes, urban planning, and now after attending and returning from Chicago Wheaton College in humanitarian and disaster leadership. So my academic experience, professional, and faith has all come together and has now placed me in Long Beach. Curiously, I've been here for some time now for the past 2 months due to the COVID outbreak and pandemic, which has delayed my trip to Eastern Europe to continue my missionary training and equipping to serve Christ. And since that time, I've been very fortunate and very blessed to be alongside Reverend Tagaloa to help serve and increase further outreach by Second Samoan UCC. Okay. I was looking at your resume, and one of the things that caught my attention was the Dale Carnegie course. And the reason why is some of our young people are beginning to pick the book, How to Win Friends and Influence People. And so
say something about that. What are some of the values and the skills that you gleaned from that course that has served you well? It looks like you took it a while back. I was very fortunate to take that course. I didn't want to do that when I moved to Detroit to start a business, but due to my disability as a veteran, I was rather forced to take that course to revive my update my academic learning. And Dale Carnegie course is just amazing. He is a believer, and it is well worth it. I've been alongside during the course with teenagers, and I plan to invest in for my two daughters who are teenagers to attend when they get a little older, as it allows you to organize your speech in such a way where it has a tremendous impact on people and offers a clear understanding by the audience about what you're talking about, and of course has an impact on them to further respond to your message. So I highly recommend, if you can and can afford it, to send these young teenagers and young adults to take this course. Yeah. I remember taking it a while back, and I think the one thing I remember from that is this whole notion of storytelling, right? In order for you to communicate, it's exactly what Jesus used. Jesus used the parable, the storytelling, to convey messages. It is a primary tool to get to the hearts of each individual in the audience by opening yourself and making yourself vulnerable. So the storytelling is essential. Yeah. Okay, I'm looking at your resume, and tell me about Pure Build. Is that you started that in 2017, right? Yes, it was an extension of my learning how to repair, rebuild, and resell homes, as I had a mother who had a terminal brain disorder, and she was likely to die within 3 to 5 years. So I took action leaving Los Angeles in 2015 as I discovered Detroit's up-and-coming real estate market and business economics. So while recruiting people to work for a real estate investor who was investing in Detroit that I was familiar with, I had asked for permission to go and be his general manager and learn as much as I could about Detroit. And after about a year and a half, after learning how to do it, with my own two hands, I had no experience whatsoever. I just jumped in with a person that was willing to teach me, a fellow disabled veteran who knew how to build homes since he was a kid, showed me how to do it. And then my experience in operating and running businesses in the past took that idea to another level, which I was going to build green and sustainable housing, which would be a very probably pricey home in Detroit, about $400,000 maybe, and targeted to certain individuals that could afford that, which would be a problem in Detroit as most people there live in poverty. And green and sustainable, those seems to be key words these days. Say some more about that. Yes, in Detroit's not a town that is really involved in green and sustainability, but has accepted it, and there's a lot of people that are pushing it. It is mostly in probably Ann Arbor, in the central and western parts of Michigan, Grand Rapids, where you find a lot of people using solar
and building materials that are more sustainable instead of doing it the old-fashioned way in stick building. I was looking at selling very, very efficient operating homes using solar and even geothermal systems to, keep the home warm, keep it cool, and therefore it would be something where the customer would be, involved in making or lessening their carbon footprint on the planet. Okay. What else? I mean, what else would you like our young people to know? I guess so. You're here recruiting people for a nonprofit. I'm in support of an organization called OneCollective.org. It's a Christian organization started by a pastor 60 odd years ago under a different name. I believe it was International Missions, or something. They were sending missionaries out all over the world. And my current team leader is in Ukraine. He is here now visiting his son who's a Marine locally. And I hope to see him during the next 2 months and bring him into Long Beach to possibly give us some advice on what he thinks we could do here, as he's been doing it in Eastern Europe for almost 30 years. And I'm looking at sharing with young people the wonderful opportunities that exist today, as COVID has really turned things upside down. The traditional job, the traditional systematic way of living, that's all come to a very, very, I would say almost a halt in most cases for most, especially younger people, as they try to find their way. The best thing I can advise them to do is not wait to get the vaccine and then pick up the pieces. I think this is a time where they push really hard and try to learn skills as much as they can. Many of these skills are available online and now are offered free in most cases, especially academics. So I think that to encourage the youth or the younger adults to really, really push themselves as hard as they can, as their future depends on it. So it is no time to sit back. It is no time to wait and play video games or watch television. It's a time to start either physically getting yourself at a level of high efficiency or greater health, and mentally, emotionally, all these things have to be worked on during this time so that you are capable of sustaining yourself during this tough period. Okay. I'm thinking about helping, this particular community move forward. So you're helping us with looking at some funding sources, some ways to connect those that have the resources with those who don't. Speak about that work that you do. Well, just coming from Wheaton College, I was able to take a course called Transformational Community Development. And it really went down to the basics, knowing, your community, knowing each and every one of the people here. Of course, it's a difficult task under COVID, but this is where you really have to push out, because people are not going to come to you unless you have maybe basic needs such as food distribution here at Second Samoan each Tuesday and on Sundays. Those are strategies where you can interact with your local community and find out and listen very carefully what these people are needing. Some of it is pretty easy to figure out, as local and national newspapers are, prophesizing that 2.5 million to 5 million people will be evicted soon in the first part of the year. And so housing, shelter, just about everything will be needed to keep these people going
so that they're not sleeping on the street and will be unable to think about anything else but going to the toilet or finding the next meal or staying out of the cold or rain, which is coming soon. So a lot of the education I received in humanitarian disaster leadership really comes into play here. My focus was going to be on recovery. As I know how to build homes, as I know how to speak to the people that do have and articulate to them through impact reports that we could put together as we started to formulate a proposal to the city recently, as they were awarding expenses to be reimbursed to nonprofits such as Second Samoan, and putting that all together in reports demonstrating what Second Samoan is doing and how they're impacting the community to better reach out directly to others who are wanting to help, who have resources, and to give them the metrics and the story of the people who need these resources and connecting these two. So our goal here before I leave for Europe would be to establish this type of systematic way of being able to communicate with the people that have, with the people that need these resources more efficiently. Okay, so I see your work here, being in touch with the people that are in need. But what's the lever? What's the impetus? What's that which causes those that have to contribute to communities of need? Well, I think that being part of one collective, I was very fortunate to be in touch and looking for an internship as part of my concluding my master's degree. And he manages the Direct Impact Fund to support team leaders around the world. And he gets his monies or his funds to send monies abroad to establish sustainable businesses from Christians who just want to give, but they want to know that it's sustainable. So they have there's lots of resources. From what I remember in class, there are more people giving, Christians giving. I mean, over $200 billion were given this past year alone. So God talks about the abundant resources that he promises to give you. All we have to do is ask for it. So it really boils down to that simple explanation. Seek, knock, and ask. It's there. I didn't know that myself until that number was thrown out in class, and I was like, wow. Whereas I had to go knocking on doors to find investors to invest in a golf ball finding machine, that sort of thing, which was quite silly compared to people who need money to live, feed their families, and live a joyous life one of these days. So I think there's a gold mine out there that we can mine from that wants to give. Okay. Good. All right. Well, thank you, Stuart. If anyone wants to connect with you, how can they get a hold of you? I am available via phone, Facebook, of course, and my email address, which I can leave all my contact information with Reverend Tagaloa, and he can share that with any of you that may have any questions. I hope to be out there in your communities and share these blessings and hope to teach others so that they can take care of their communities where they are or where you are. Thank you so much for inviting me on this program, everyone. Okay, thank you, Stuart. So we'll put your telephone number and your email address so that way people that want to communicate with you will do directly. Again, thank you again. Thank you. Aloha. Aloha. Ia ole talanoanga nama Stuart Jacobson o stangata fo i olo o
let's say o lo tui le vao le tupulanga tala vou lea, ia ma le kalesia fo ia pe ona fau fo mai o tātou mātua matua a. Ia wha moe lava ia wha tau sunui ia ta mai e lua. Ia awa lava le se idia o se manuia mo tātou o tupulanga tala vou. Ia la tātou pese leva vai tātou foi, an tātou tala noa le lesi tu matali nai fisidi. Stuart, thank you. Are you able to see? Can you see me, Stuart? My camera's... Bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations sing salutations, sure as the stars shine above. But this is Christmas, yes, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no sorrows, no grief and pain. And I'll be happy, happy once again. There'll be no more sorrows, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Ia, o le a whaawau ia le tātou prokalama. O le tau le lea o Stuart, o Hawaii lona tupuanga. A o le numela o lan telefoni o le tolu tasitolu, lua fa lua fa tolu. Stuart.jacobson@my.wheaton.edu. Ia langa emailing. And I think on nafu ilunga o le Facebook ma le social media. So tāla na lona suafa, Stuart Jacobson. Ia ona mawai leo se sifiso ta inga. Lo mātou ngā lulue ma le tau le lea. E wha moe toi fo i Ukraine ia mati po a pelila to sanga fau pe apule alofa le li e au lia. Ia malave ina fo i tātou mai le COVID-19 e peo nei e nei.
o le mea o iloa i le tātou prokalama, o le ua tele ina paelango ia tō whamanino o le tātou prokalama i Outou Manuia, o le ua tele ina seti le whaavae. O le fo ia ua non-negotiable lava le iai o le atua, le tatau ona iai o le atua ia tātou me whau. Wai alu o le fo i le malosi o le sayanisi ma le malosi o le tangata. Ia ngata mai. A o ia masina se furu ma le valu o whaatatia mai i le tātou prokalama le Outou Manuia. O le nā ua tua i lalo a la te tele e whau e lunga le tātou whale. Ma o le si last stage o le tātou prokalama o le au mai la leo nai issue se tu i lunga. Te whalau na iai le issue ne se di isi o Stewart. E te lea fo i lava le vai o lo a waise li. Na i nei LA, investment banker LA, pa ule marketi le o valu o iwa, alu Detroit, ia tamu whai isi vaenga i rela wha moe alu i le Eastern Europe, i le tausanga fōu. Mai o le manatu e whaapea, a iei ase mea e fia mana o mia le tangata, e mawhai ona i maua. Me sal tātou community langa i le tōtele tātou e malamalama i le tātou ngangana. A iei ase isi e iei se mea o fina ngalo i le tātou community, e mawhai ona i maua. So pe o le manatu le nā o lo o tau mawhai e ia le tele o tātou me aluanga i lunga. So pe la o le tanga vai o le tātou prokalama ia Outou Manuia. A iei se manuia o lo o fina ngalo i se isi. E mawhai ona ausia. A tonu la e le mawhai ona ausia pe whaingatao na ausia pe a whai ama te paitua. A wa le sila nā winga o le o tā lako nā e pese i e tau mawhai atoso atu tātou i tua. E whaingata i au na tātou laa i lunga i le manuia matala o le atua. Ona e whai amatu lei tātou i tua. A i se mea phone tātou whapela ia. Se ele i whai amua tātou le mena. Ele ia o ina i tātou. Ele i whatufunga ina i au. Ia, ona whaapopola i o isi mafu anga e pe o tu la fono e lo se tia i le tangata. Taimi, no fuanga. Ia ona le mawhaiele ona matala le lumana i e pe ona finangalo i el prokalama. Manuia o le atua. So, o le whala mafso taima tu le epa e pe o le oe le tātou guest mo le vaiaso lea. E a matai ona tau mawhai e whatala noa. Whatala noa ia nai fale tuu i lunga o le whaavai lea ua tuu i lalo. So mo i latou e fōu mai le tātou prokalama o le ua archive uma lewa e le si whonga le tātou fōu a tātou videos. Te le lopo ua whai e ale channel le atu ia prokalama uma le Outou Manuia. Ina i mawhai a ona binge watch e oe ia le Outou Manuia amata mai lawa le amatanga. Ia se o mai le most recent episode. Malwha moe e mawhai ona whau e se whaavai mau sali, mau tinoa, ia mo le aluanga i lumo o la tātou fulsanga. Ia o le whaaftaile nai le sunga ia Stuart Jacobson. Al tātou mta upura le vai asol nei. E sau mai le isai e onus futasi al whaupumo moe o futasi. I le whengainga tuai, al whengainga fōu o le luka e whā whaupo e sfuruono i le luas furulua. Luka e whā whaupo e sfuruono i le luas furulua. So asu e la ia la tātou kānona tuspa ia. Le whengainga fōu. I le luka e whā whaupo e sfuruono i le luas furulua. Ia ona mawaila i o le atoanga o le tātou furasanga i le neiva yaso. Ua o foi o ia i Nasareta, na tupu ai o ia,
na urufale lea o ia le sunako i le aso sapati. O lana masani lea. Ua tu i lunga fo i e whaitau. Ua tu ina mai i a te ia le tusia le perfeta o Isaia. O na fafola le e ia le tusi. O na mawai lea o le mea ua tusi ai le nei upu. Ia na matarola i o le Isaia na e ono sfutasi. Ua i o ulunga le nganga o le lii o wa una whau umai i a te a ue fola le tala le lei i e matitiva. Ua wina mai au e ia whamalo lo i e loto momomo, e tā lai le saolotonga i le tā whianga, ma i pupula mata o e tā waso, e tu saoloto i e ua whasawaina, e tā lai le tausanga e fina ngalo malia mai ai le li. Ua tā ai e ia le tusi o na tuatu wai lea i le au auna ua nofo i lalo, o na pula toa mai lea i a te ia o mata o tangata uma i le sunako. O na mata leo na fetala i atu o ia i ate i latou, o le aso nei ua tau nu uai le nei tusi, o tau o whaalongolongo ai. O latou vivi i uma i ate ia ua ofofo i upo alofa na pa uma i lona fofonga. Ma o latou whaiane, e le o le atali i ea le nei o Iosefa. Ia, mo i latou wa o le Kirisiano la tau whatutuanga o se tala maua pēr le tala lea. Le tala lea lea e mafua mai ei le moangana le whalongoina pēr tātou e le aise perfeta e le mamalu na o lona lava nuu malona ainga e le mamalu ai. Whamaila le tala luka ina ua umona whaitau le li le valo anga lea Isaia. No fole i lalo, i no whai atu lola ia, ua tau nuu i le aso nei. Ia le tusi e pe o na whai tau ina. O lona winga, le ua tau nuu i nei. Ia le tangata na te tala i ina, le tala le lei i e matitiva. Le tangata na te whaamalo lo i e loto momomo. O le ua tau nuu i nei, le tala inga o le saolotonga i le tawhianga. O lefo i nei le tangata na te whapupula mata o e tā waso. Ia matu sa o loto i e ua sawaina. O lefo i nei le tangata e tā lai le tausanga e fina ngalo malia ma ele li. So e pe o le winga le nā o le aso nā. Ia o na valu la i o ulu o tangata Nasareta. Ma whamai ala tau tala. Ele o le atali i ele o Iosefa. Ele o le tama ele a Maria. Ele o ia i tātou fo i ona tua whawhine e mauna uso. So e pefa penale winga o tangata. I ele i ule leila le aso na wa whamailfa upo i luas fultolu. O umona fisisile o tangata o na fetala i atu lea o Yesu i ate i latou. E whai mai lava e o tou le nei upu whaatusa i a te au. Le fōma i e ina whaamalo lo ia oe i a te oe. So e pei o le winga o le whaitaule na e pei ua i ite le tua le mea o lo mawhau fawina e tangata. Ua i ite le li i le mea o lo mawhau fau i a i tangata o lo nanu o le ale mena. Ia, a whape ua e launga. Ia, whai a oe i a te oe. Fo lava e le fo mai, e le fo mai. Wa le sile winga o tātou, e pese i e le fia whaalongo i ni manatu, e ese mai nei lo manatu o lo o ia i tātou. E pese i e teiala tātou whaalongo, pe a tātou whaalongo atu i ni mata upu e fōu, ni mata upu e whete e nai ma mea o lo tātou masani ai. Ia o na whapenala ia o na tātou mawhawhawina, mawhawhawunga na. So mela nana tupu le aso na. O whai atu rola i o le li. O le nae mawhawhaw o tō, i mawhawhawunga na.
nā mafofau o tō le fōma ie I nā whamālolo ia oe I ate oe. Ruinga o upu nā a whapea leua o whai atu nei se me whai. Ai loa e oe ia uan whapea le, well, whai mua e oe, Rev. O e te whai mai oe ia I lau whanau, ai se iwa ai lau whanau. Whapenale winga o manatu ia utu la I maile, I le nuo o Nazaret, al mesa o la maile li. O le sila manatu whai mai whai I kapa Naomi. Mea ia na e whaia. O na whai fuila ia I nei, I lo nu moni. O mea umana whaia I kapa Naomi. Na mātou whaalongo I ai o e whaia I kapa Naomi. Ia whapenafo I ona e whaia I nei lo nu moni. E pei o mea ia mawhawhau. Now, you know, o e nei loa te leo iei le aso nā e pese ie. O le fia le nuu. O no le ua mate ia e le li I la lātou tupua. O le ua whamatala mai e le li I mea o lo mawhawhauina I lātou. Ia, me lana e le fia ai. A tonu e le fesoasoani fo I le au mai e le li I o tangata matitiva I tutonu I mea o lo o iei tangata le matitiva. Ana nafi na whaila matua food bank e pe e masani ai. E ala tangata e, you know, umia o tutu I le leina nai tangata. E ale tasi pe lua, e le to tele, tasi pe lua nai tangata e le mana na o tutu I le leina. E le mana na o tutu I le leina. E mana o e ina ia ngā ngau atu ia le system ia I lato. Ia no maila ia pe whaia lato talo sanga I volunteer se fu e mai. To e mai lisi mena, mai mele I ina to e ola ia velta vale to e solo muli mai le leina. E le to e mai to e amata mai lisi tu leina. E to e solo muli mai to e vatu isi mea to e avelta vale. To e solo muli mai to e vatu isi mea. E ia tangata whapena ele to tele. A pese I o le mea na whai ana nafi. O le tau mawhai e whanofo fi le mū ia le winga le nao tangata ia. O le mea na whai ana nafi o le tau mawhai e mate la lātou tupua. Ma se iwa aipo le ale mea la no nofo ai. Ia sa wali atuala tala noa I le vaenga. O nei loa ila ia. E le mana na o lava e ta watu e seisini me ia I lātou. Whaase lau tau sanga o polonga o lātou tua a o le mafuanga le nā e le o toe fia muli ai ni whatonunga e whai mai e nistangata. O loo I nofoanga o taitai. Ia, latu alama nofo I ema whati oe. Le e mo I lava. Mo I lava e tanga I foi. Tanga I foi. O te lo lava e te mana o e whaalo longia ia le kalesia ma le lotu. E tanga I foi. O le mele nā whai e oe. E le o tutusa ma lau fola le te fola mai. O le nā te fola mai e te respect ina tangata. Ia o lau ta alo ma lau a mio ma o winga. E atangi ai e le ai e te whaalo alongia na o nisi tangata. Ai leo tangata uma. Ina ua mate ia lal tupua na nafi ia o longona e tinafo ia lona whatamala. Lona le manatu mo nisi. Ia ona le to e whaia lo leo lana amio. Al mela ufa mtala ina il tala na ona ua trigger ele mele sa tupu I Nasareta lua afeta usanga taluai. Ia le mele na e lo manatu lo tupu fo I mea lo no pia iai o datu tangata. E a tangata e le fia muli lava I seisi. E a tangata e musu e whaatonu I lado. O le mela na le sa tupu la solna. Ma umanila na whaitau ele li I le perfetanga le a Isaia 5 tausanga taluai mo mua. Ia ona mate rola I ia mafofongo tangata. Ia malalato expectation.
O le expectation la a tangata na mate ia le li. Fai I nei Nasareta mea na mātou whaalongo o e whaia I Kapanaumi. O a mea, whamalo lō mai, sawa vali pepili, whapupula tau aso, whawhanga tangata. O mea na mātou whaalongo e whaia I la, e expect for e mātou e whaia o I nei. Ia o mate lo lai le li ile mel na na fatula ia tanga I foi. Ile fa penale fa ingol mea. Ia na si lo lai ile li ia tala na e lua mai fa nginga tuai. Melan tala te lo. Te le o fa fine. O tia lato tane I te mio Elia. Te le fine ma le lio lato tane. A le fa fine lava lea. Foi ne suinia suria foi ne. Paule na alfa fine na manatua il duspa ia malkanona. Na alu I el perfetto Elia. Ile ngata fwena, sa tele ale pela I vai teimi na. Tele le pela. Vai teimi o Elisei ale sui perfetta tau ua. E na o na manu lava suria na fa maloloina. So e pe o le winga la o le tala ale alii. E te le atangata o lo fia ai. Ele o le requirement le na e whawhanga I nai. E te le atangata whatuatua I le li. Ele o se requirement na e whanau mai Nasareta. Ina ia maua e whamanuianga. O te maua mai ia le manatu lea na fofola le li ilaso na whaia I mamafuanga na fifasioti e tangata Nasareta ia te ia. So, o le mela wha umi whamatala ina o tala na fast forward le 21st century. O le mafuanga na le alai o na whasata Europea perfeta I o tātou fo I tūpulanga. Ai eise whaife au ese maila na alu nei lo le me tala no I el denomination por whalapu putonga. Ie upu ia amatau mawhaile system e whasata urole perfeta le na. Io o me lava I taimi nei. A pese I o le mele na lea o lo ta oto ai le tatou whatutuanga ma le winga kirsiano ma le amio le alo tatou li. E pese I na upupui a I ona fo I taimi. Sa le talia I ona tangata. Ono lea, ona e whapenala na alu. E pese I e le vaai o ia I le tūlanga o ia I le tangata. E le vaai o ia I le whanau a Abramo. E le vaai o ia o suli nei o re tala le lei. E le whapenale le vaai le li. A vaai o ia I le pale whengai o le tua. Ia matangata. Tangata uma. So e la tula le li I Nasareta. Whaapea lava Nasareta. Se o datu tama le usau. A tonu le amawaina ia datu whalumanga. A whapea se lau na ave I o ronuinga tau se lau e mai nei. E se alanga o lona nuu le nei. O lona ainga le nei. O le ia I tātou na tua whawhine. O na uso ia tātou te nuti mea whatasi. Ani a whaleli. Sau le li whamele ia le whapena le finangalo le tua. Le finangalo le tua e whai ai I lona finangalo. E whaito o tasia. E le whaalongolango fo I sa tātou tali le leia, tali whaitau. E le whaalongolango I ni mea na whai le tua nai e o tō mātua, poni o mātua tua a. Le o finangalo ai o le tua e whaia. A leo o sau nei o whaitawina atua le ilsa I onos futasi nei ma o whape atu. O lea ua tau nuu nei le aso le nei. Le valo anga na whaia ilsa ia. Ia, tau na tau talia. E le ngata te tau an tau talia e te tau fōono tō wā mio I a mionga a tangata la tau te talia talitonu ma whātua tua I le valo anga lea. Ia, lea le valo anga. Ia, le valo anga I tangata mātitiva. Tā la I tala le I tangata mātitiva. Whapupula mātou tau aso, sāwa vali pepili. Tangata umalava o lo noa noina e leanga sala. E whaasa o loto umatangata na. Ia tā lai fo I le tausanga e malie mai eile tua.
e fina ngalo malie mai le tua. So, o ina ana iai ia le talanoa ngai le asona. Ia me lau o tupu. Ua le nofo le lei ia le launga i le asona. O ina lava na mana o ai ia tangata Nasareta. E tuli le li. Ia. E pei o le tato talalina. So e la nai manatu na tustusi lalo. O le manatu mua. O le tala i le tala le lei i e matitiva. So tato tala noa fo i le upulea. Mativa. E pe e lua upuna ina o le mati. Ia ma le va. Wo ia le va. Mati le va. So, a mativa lal tangata, ele ona ua le tango lima. Ai ona ua wo ia le va. Le va o ia ma lo na uso. Le va o ia ma le tamao aingo le atua. Ia ma le va o ia ma le atua. So, e whapenala le winga o le mativa. So, ele na o mea ai. Ele na o tupe. Ia, aia a fia e fo ia le va o listangata ma listangata. A whapele le lei le va o le tangata malonto lua ia o mativa. O mativa. Matua ma le whanau ia. Ta o mativa ina na va pe a whapea le o le lei. So me momoala na saula le li e tala i le tala le lei i e matitiva. So le fesidi la o le al tala le lei. Ia o le tala le lei. E ia le manuia. E le teimi e toe fua i se kati. E le teimi e toe le lei e le va. E le teimi e toe foi e le manuia o le atua i tangata. So po le alava la le o ia o le vaolo iei po le ale tūlanga mativa o lo iei tangata o le tala le leilava e le teimi e uma e le mativa e le teimi e mau e le nu e le pōpea se tunu so o le tala le leilana so a whapea lava lae o lau ngā ruenga o le tā lai o le tala le lei i e matitiva ia o le nā le matou kirisimasi le sa fai le songa fua. O leo fai matou le 12 days of Christmas. Na matalai le aso songa fua. Ia mai mana ia fai ale moli maua a lua mata na fai le service le na famailan tala. Ino me fai lava ona whapea tātou i le tausanga nei luas fulu. O mai mau tausanga. O le angal tausanga. O le ni me le na tupu me le tausanga. Talu mai lava ia mati. Shut down the economy. Le olo sa ili le wha ini tangata e wha dama ia. Le o silia ma le tausela wafela wha e tangata ua whanoa i le nei wha mai. So mi whai ala ona whamai tātou o le anga atoa nei tausanga 2020. A whamai lua mata ina ua toe tosini ni ia la ua fuisa vali malonto lua. Ona lai loa ai la ia le oa maltamau ainga o le tua, malmanuia o le tua. Na maua i la ua. I la ua fuita mai i pumo mo. Ia ona whai la ia la moli mauli na i la songa fua. Si elevi inga i le tua. Ona ele i mativa ato toa i la ua e pei ona manatu iai. Mailo manatu e whapeina fo ilo tātou soifua ma le ola. Po le alawa i whea le mativa, le matimati o le vā. Le olo iai nai me le lei nai ai tutonu. So o le tala le lei la le nā mō tangata matitiva. E toi oso le la, e toi fuare se kati. Ia mai toi ao fo ili nu. Ia ona
si ila ia o me ma ia o loo peise i e maua e le tangata mativa. Ona o si ila ia o me ia o winga o le malo le tua e maua e tangata matitiva. Whamaile li amu ia e matitiva i le nganga wa e whaimo latou le malo le langi. So pina a mata mai lava i nā o na wha amu ia le li i tangata ia. Tangata ia matitiva. Whamaile mo le maua a Isaia. Onos fulu ono alfa upo e lua. Isaia onos fulu ono fa upo e lua. I le ngana Samoa. Na whai ia mea e o ulima, sa iai lava ia mea uma, ua wheta laima iai le li. A o le nei le tangata o te waai iai, o le ua wha maulalo ma le loto ti ngā, o le ua ngatete fo'i i la o upu. So e pe o le characteristic le nei o le tangata mativa. O le ua wha maulalo ma le loto ti ngā, ma le ua ngatete fo'i i la o upu. He who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. Pe o winga ia o le tangata mativa. Mo tangata ia whamaile li e fina ngalo ia o ia. Matei o 5 alfa upu se furu. Amu ia o tou pe alato tu ua ina o tou ona o le ami o tonu. A wae o tou le malo le langi. Amu ia o tou pe asa waina ona o le ami o tonu. A wae whaimo o tou le malo le langi. So isi nā winga o tangata e solo ai le malo le langi. E whaimo la tou le malo le langi. Mateo sfuru iwa, whaupu sfuru wha. Whamele li i tu maita maiti o mai i a te au. A ua le vavao i a te i la tou. A wae whapeo i la tou e o i le malo le langi. So isi o winga o tangata e o la tou le malo le langi. E penta maiti. Ma mao la tou loto. Ina wo o ina ua tu ese ia ma moe ma oti. O na whemaila ia o le li. Ulu whale maia i le fifia o lo li. I le malo ua saunia mo o tou talu mai le amatanga o langi. So le winga o le tala. O tangata matitiva. E peye li lifa ia i le fina ngalo malia o le tua. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Lupula le li i ona so. Yeah. Listen, my beloved brothers, has not God chosen the poor of this world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who loved him? Ia pe o le winga le nā, awha pe ese winga o le tua tātou te i te ina i whaitau ia o le tātou kānona. O le nā le winga o le tua. E li lifalo nā nganga i tangata matitiva. E le mativa la ona o le tango 5 i tupe. Ia le tangata e mativa lo nā nganga, e nau lo nā nganga i le tua. Yeah. Let's take a break. La tātu tātou peselea e tovai ia foe whatalofa atu ia Saipani, Ami Tuanai, whatalofa atu fo ia Fo Brian, ia whape fo i Ohana Matautia, Tala Bailey, Whasavalu Suomili, Fea Feangiai, whatalofa atu tina ia Helen, ia whape fo ila tātou top fan o Soli Ulale. Ia la, vai tātou fo on tātou tuta nole lesi tu.
Ia, ole manatu lona lua la, ele ngata ina tā la I le tala le lei I e matitiva. Ia e whasa loto fo I e pāngo te tā. Pupula mata o tā waso e pese I o whaitaunga nā mai le ilsai ana si e le li. Ia ona whai aturola ia le utonu ia mene I o tātou fo I tupulanga. Ia wa ole sale mea o te manatu nei ua ia ina maliu I o tātou whaola. Ole a ua suila na lane. Ua fo ole masani lava le au whailotu e ala lato ala vaa. A tau sisi lava le whaiwhi au ia I lantuspa ia mal pese e sefe ala vaa na. Al timiro lava e whamai ei ia le whaiwhi au. Au le whaia le mele whaia o tau I le malu malu. Le olo o whapolonga I tangata. O le temiro lava e malo si le whaiwhi au ma fuli e ia lau lau o whesuia I ei tupe. Ma whamaisa na tala e whapea o le whale le nei, o le whale tatalo I lo tama. A lean me o tu whaia e maana o e whamea. O le temiro lava e sui e le leina le whaiwhi au. Ia e mauti noa lava e le whalewe lava e tupu ia te ia. Ma o te manatu o lesi na mafuanga ele inofo le leia ila na launga I on tangata ile aso na aisea. Ona o whemaile li e iei o tau na pese I e whewa I mai a olo polonga. Waile tau tu ua tangata I tu o se pā ina ia whaiei lato ma polonga. So stemi lava ele o ma whaiei o na whaisou manatu. So se teimi lava e tau mi ai o e nisi tangata. Ele o manino ai lau tau tala. O lo alua ai le folasanga. O lo whaiei o e ma tangata polonga. So whamailale li ina o saula e ta lai le saulotonga. I tangata polonga I o ta whea. O tau ia pese I e vaai atu o lo matala mai o tau fofonga. Ia ele o lo o tau tawaso. Ele tau tawaso le tangata I ona mata. E whai ai o ia ma tawaso. E ma whai lava o na tawaso whalenganga. E ma whai o na whaapolonga ina o e leita. E ma whai o na whaapolonga ina o e isi mea ese mai e tuu I tua o le pā. So e pe o le wingal na o le forsanga le ale li. Whamai le li ina o saula e whasa o loto o tō. E whapupula o tō mata. So o le ala lisi mea na whapupula e le li I a mata o tangata I le aso na. O le memomua. O le fina ngalo o le atua. I le mawhai a se isi o na malamalama I ai. O le tātou pale whea ngai fo I oa o le tangata Nasareta o tō o lo nuu. I le mawhai o na avea le nā ma mea e. Well, let's put it this way. E mawhai o na avea le mea nā ma mea e blind ai o tō I lo tō I lo atu o le tua malona fina ngalo. E mawhai o na avea I a whasota inga nā whaale tino e whai ma mea e whaapolonga I nai o tō. So e pe o mena le sawhai e le li. Anvea o lola e le li I le mena I le ififia tangata. Me tangata ia. Nā wa sui lau lein. O le mena na ia. So lo ina alu. So o le menatu lono lua na pe o le mafuanga na laiona o na saule li. Saule li e whapupula mata o tangata tawaso. And all the distinctions of blindness, spiritual, physical, psychologically, and religious blindness. And then, of course, there's also the ontological blindness. E pe o le tawaso lea e. You know how e le loa e le vai o lo a awai.
You know how e le o I loa fo e tātou le ea o lo o tātou mana vaina. E whapena le tā waso lea e tala noa I le li e mana o e whapupulai mata o tangata. A whatau nei sau ta vale fou, pole al ta vale fou e whatau ina te iau e vai atu. O sel to tele li o tangata e whewa il ta vale pe o lau ta vale. O le to inga ta waso le nā le tau tala e le li. Ele o le whapeu te iau whatau umata vale tangata e pe o lau ta vale. Le o le van whatau o la tau ta vale. E whato a pupula lava o mata ina ua whatau fo e oe le I tu a inga ta vale le nā. So there's blind spots. Sauleli I te tala. Ina I loa o me tangata me o lo tupu. It's the allegory of the cave. E te mina manatu I tangata I laulangi le nei sala falafa laulangi. A e alulo I se waa. E o I le ejo le laulangi. I pa uro le o le waa I lalo. Sai te mina mafau tasi umai afa pena laulangi. Wale o te mafau pena tangata. Matala o lato pupula o lato iloa. Sai fuli te mina manatu o le tangata o le laulangi e ta milo I le la. Sorry, o le la e ta milo I le laulangi. O le laulangi e whaima o ngā tutonu o le solar system. Nei teimi o le olangal nei na manatu I tangata fa pena. Ia o le o toi manatu ina le tangata na manatu. Ua matala o lato mata. O lato iloa le me moni. So le wingo le tala. O le ngā luenga na saule li e whai. Ngā luenga na saule li e whai. Ia o tele fo lava advancements I nevai teimi. Wai teimi fo to a fo mai el tabale afi. A e whai atu I se tangata o lo whaisa na pisi nisi solfanua, ta wale solfanua. E o mele teimi e leto e whaongaina e tangata ta wale solfanua. Ia e whai atu iai e ata iai. Ata mele tangata na iau tala pe a whai atu. Pongi sao na mata. E leo iloa e ielu manai. Ia le o tato wola ne ilu manai uto e wa aitua. Ia. O le tangata ta waso tangata na. Tangata nā le whai pe lavala na pisinisi ta vale solfanua. Tangata nā le whai ala na pisinisi mo meo sasa o solfanua, sasa I solfanua, whai se e vai o solfanua. Tangata le mana o e whawheu sua I solfanua ina ia maua se solfanua malosi. Ai ngalo ia te ia le mafuanga nā le nwheu solfanua. Ia le o replace le ta wale afi. So, o nai ngā ruenga na amata na tala I le li. Lua white usanga ta lua. I leo mai nei lava o loo whai. I like Western societies o loo enscounter I le philosophy lea. I ona tatu I loa ila ia le tāua o manulauti, le tāua o tō whamanino na mai le li. Lua white usanga ta lua I. Ana tu I lalo I sa ia 5 se lauta usanga before that. Ona tātou I loa ila ia o manatu nei o manatu umi lava lona whataita ina. And it'll behoove us to maintain those values moving forward in the future. Tatala I lātou o lo polonga. Whapupula matau I lātou o tāu aso. Talai le tala le lei I e matitiva. Ia, manatu muli la I le wai aso nei. Christ came to announce the year of the Lord's favor. Na saule li e talai le tausanga e finangalo malia I le tua il tangata. O le fisiri la o le al tausanga lea. Ia, o le tausanga lea e ta ua o le tausanga e finangalo malia mai I le tua. It harkens back to the year of the Jubilee. Leviticus 25. Le tusina Levitico, Lus Furulima Fapea, Yale Tausanga eta o le tausanga o le Jubilee. O le tausanga na e fasa loto I polonga, e fa mangalo I anga sala, e to e fa fo I whanua I lato e ana whanua.
e solo ia I pawa e loto sa tu ese I tangata. E alanga fia fo I tangata. So whamaila I saia, whamaila li, o a una o sa ue tala I le tausanga I whina ngalo malia mai le tu. Mea o le la ua tau nuu, I o tātou tupulanga. Ia le winga le nā iupe li o le tua. E wha mangalo ai tā lafu, sa loto ai polonga. Toi fo'i e le whanua ia I la tue ana le whanua. So, o le melana, au no fo mavo fau. Le ua o tātou il vai teimi le nā, le teimi e toi reset ai le button. Release ai ma toi lave ina mai e tangata I mea sa tawaso ai, polonga ai, matitiva ai. So, a whapela wala e se ngā luenga ale kalesia I o tātou fo I tupulanga. O le melna tau na whai e tātou. A fast forward la lusfu tasi centenali. On tātou I loa I la ia le si lava I lunga o le au whai o ai tā lafu o tameti a onga le o 1.8 trillion student loans le ei nei. Fesidi pele o mamafa ea le na avenga mo tameti. Polo mamafa ea le nga avenga mo lato matua. Pele o te tau e ona wha mangalo ai tā lafu nā. Ia le ngata le nā mo malo Amerika lava ia. Ile I mawai atu nei ona tule le 5 triliona I le economy since COVID-19. Ile fulana pasia fu ile si iwa se lau biliona I le vai asol nei. Ia na tātou I loa ila ia o si ia I lunga ia le hawhai o tā la o lo I le economy. O le winga la o le tala nā o le apa I lalo le malo si o le tala Amerika. Pele o le āwhaina ea I lātou o lo ua le e tā lafu ole. Le tunu ule nei. O le ase tala alo tātou whatuatuanga e whai I pāpuipui ma fale puipui na o lo fale puipui na I tangata. Ia le vesea ia le melea na tula I mail vaso ma vai. This whole notion of groupthink. O lo o tau mawhai ia systems, ia one world order, ia tasi se filo e sui uma ia mafofonga o tangata. Ia le ise critique, ia titina ese le saumane afa ese, o lo ia I tātou. E pe o winga nā o systems ia o tula I mai nei. So, o le mea ua wha umi e le tala. Ona o le mea le nana sauleli e a mai. Sauleli e a mai le tu sa loto o le tangata mai tu inga mawhauwhaunga nā. Ia le sila mea tātou mai tau ina. Ele I whaitau uma ele li ile il sei e onos futasi. Ele I whaitau ina uma ele li isi mea nana ile I sei e onos futasi. So a tātou toi ola le isa ia onus futasi, on tātou I loa ila ia. Whaitau ai le li ia le isa ia onus futasi. E tā la I le tausanga e tau le leia mai ai, tali le leia mai ai le li. Ia, ona ngata ila I olan whaitau ina, ele I whaitaua male aso e tau I masui ai e lo tātou atua. Vengeance. Wangalo I le li ona. Well, te lopa wangalo I le li, or maybe he left it out intentionally. At wangalo I le li, ona whaitau le isi vaenga le o le tala I saia. E tala I le tausanga e tali le leia mai ai e le li. Male aso e tau I ai masui e ro tātou atua. E whamatala loto I e whanono o malava. Ia na whaile e tātou le fasili. O le ale mea wala iona le whaitaua e le li I le isi le nā winga o le amia tonu o le tua. I le ngata ina tā la I le upeli e iai fo I le vengeance, le tau I masui le nā o le tua.
e le ngata ina whamangalo le anga sala, ia ai ai fo isi lona o le whamangalonga. A tātou tosini ni I ale, le ai talafu, for example, sa e no noina le tupe, o lea o le a whamangalo. Pele o se whasilinga e le nai lau tupe maua. A whape o se whasilinga lau tupe maua, it's subject to tax. It's tawana ave lau la fonga ia kai sala. So e pe o nai tosini ni ina o le winga lea o le tali le o le tausanga e tali le ia il tangata po le year of the Jubilee. E ona lona. Ia melana tupu il whengenga fōu. Ele I whaitau ele li ile. Vaenga na. Ele I whaitau ele li ile tau I masui o le tua. Pese ila a whapea na o le whengenga fōu lava lai te whaitau ina. Mai e istangata kerisiano pawal na o le tusi epa ia. Ai e se ele kano na tangata e peru le tau e tātou o le whengenga tuai. A whapea na o le whengenga fōu lava lai te whaitaua. Ia e te lei loa le tau I masui. E te ola mai lava o e whamangalo e le atua, whamangalo e le atua, whamangalo e le atua. Whasaoloto e le atua, whasaoloto e le atua, whasaoloto e le atua. Ta tala e le atua, matao I lātou tau aso. I le tupulanga, ma le tupulanga, ma le tupulanga. Ai misi lai o le tau I masui le sa o e tua. Ia o na whesiri la ia, pawhapea e te loa uma I whaitaunga e loa, le alme o tupu. Le alme o tupu I tupulanga o le li. Lima se lau tau sanga talu ona fola e Isaia lan te talo lea. Ma le pikaping na le li. O le te talo lea ma whe mai lea o tau nuu I le aso nei. I le valo angal perfeta. Well, I suppose it of well tangata malantali. Po le alme na tupu. A lau tanga I e wa upgrade le li I le conversation. Wa le o to iei se tau I masui. I la tātou kanona I le whengenga fōu. Ona ua si ia I lunga ia le conversation. Wale o to e sea tua mamao a o sea tua lata mai. Wale o to e sea tua e se mai nei lo tātou a o sea tua o lo iailo na vaenga I tutonu ia I tātou te totasi. O le mafo anga nā wale o to e se tau masui. Anyway, I'd be curious to see what your thoughts are. Ia, whamai ia Fo Brian, o le tangata mativa o le tangata e le maua se mea, okay? E whapea la le tangata e mativa I le nganga, ua matua ngao I le tū whale nganga. Okay, well that makes sense. O le mativa I le nganga, o le tangata ua ngao I le whale nganga. O le tangata mativa, so se mea e fōa ina atu iai e talia ina mai male fia. E whapena fo I lai le tū whalenganga. O le mativa I le nganga, e tala ina atu iai le upo o le tua, na te talia ina. Talia ina vave I lona loto ma tū mau lai. E tala ngō fie, ma maua e le nata ngata male fia le tala le. E talia ngō fie. Yep. So, yeah, mana ia whasoa a fau. Ai, mana ia whasoa a fau rev. A te roa tasi a lea whasiwhaitau o lea numi e tātou ki tian. Mativa I lea ngā. O ne, e pe o lea mai e fau o le mativa ia o le tangata e le mau se mea. A lena e tā ua ni le tulia ina o me mau. Tau te matativa I tāwā. Tau te matativa I le wāwhengai. E masi le vātapu ia le maletua. O tātou le loan tausi. E o le mea lai whai e tātou. E toi mati. E toi whausia le mea le ua mativa ua ongi e tātou. Ia ta ilo rau sunga le li fomai. A rau fo ile titilo iai. E leo se mea fōre le sau tau tuwha mai ia I tātou. O tātou ngā ruenga, we go forward. Ai se anime o tātou mātiva, e nau o tātou loto. O ina tau te le whataritari la I au mailwhe au ia tātou.
Ai tau te e move forward te o inga te te tonu o le winga le mativa le mai. Nau o tātou loto i le ola whaarenganga. Tau te le whaatatari da i le atua sau e mai manuiana. Ai tātou te o sa ili le tangata ua nau ia maua le ola whaarenganga. Tau te le nofo lam whaatatari le o mai o le anganga. Ai tau te sa ili, tau te... Ia pita ilu. Ia, o le maa mua nai le ngalu i le launga whaamu ia le li i le maunga. E matai nai le i le mativa whaarenganga. Well, it depends on your level of analysis foi. Bian whai atu e whai mai isa ia o le mesia e sau e tala i le tala le lei i le tangata mativa. So a define o la o ele mativa i me maua o le tala le lei la i o me wha le tino. Wai pala i whea tā tala i le whaaleanganga a tūro i le tangata ma le miliona tā la. Ia, ona ese lola ia o le tātou whaauinga ina o le mativa. A whapea o le mativa, o le melena e pe le nofo le lei. E tinga lava na tele mea ai, e nau lava i le mea ai e le oi ai. E tinga lava ona le lei mea e ia le winga nao tātou e a le vevesi e pe le o iese me e whaia. E lo mana tō lisi nā winga mativa. E atangata e self-sabotage. E le fia pe a le lei mea. E le fia pe a fi le mu tele ni mea. E mana o lava you know, e whai sina mea ese. E lo mana tō e a fua mele nai le mativa. E le o nofo le lei le mauli o le tangata ma le fi le mu o le tua. Ona pe o te whiwhiere ngana. Si sira fu le mativa. Ma le sau le upu nau mati. E nau le tangata e tue mati mea o le ese mea. Pe a whamatala ngana mea. O inai au mea ia tātou. O le tangata e nau. E tue mati mea o le ese mea. So nau matira na winga o le o ese vai. Ioi. O le o... Ese mea. Ia. Wonge. Ioi. Wonge. Ioi. So, e wa tātou mawhau whaulo fo ila tala i tāleni. Tangata lea na ave ele tasi ele le leo na whaia. Ia, na whao le mena ia te. O na whamailo le matai. Ele ngatai na ave ese le mea. A mea fo ina ia te ia o le utoi ai. O le tangata la nai mativa. A tātou wane lai le usolna. O na tātou ilo ai le ilo na vā male matai. Ilo na pale fia ngai malo na matai. Mutua ngao lava. O ta tau on tue mati. Ia. O tau na toe whau le vale na. But in the process, he's impoverished. Wa ave ese le mea na ia te ia. Ave tangata tele mea. Ave tangata tele mea. Ese pe le fea ia le. Ele ngata le fea mo le li ilea. Le fea fo ila mo le. Le li ilea o ngā tonu le lua na tale ni. Le na maua le wha. Le amena le ave i le usolna. Ave ia Jeff Bezos la pito i lunga. So Ke lopo i umau ina, e sauari mea fōre le e whaamativa ina tata mativa. E whaamau o ina tata tira na mea. Yeah. So, I ne lai la tunu ne America. They take turns. Yeah. O le umi o iai is a Fortune 500 company. Befa ngale le metric lana as a measure of success and wealth. O le umi masalo po se valu tau sanga. Le umi yo na vese foi la ia mal Dow Jones. Ona o mai foi isi company ma surpass la do. So le wingo lo tala ele umi o mativa seisi. Number one, ele umi foi o mau mea seisi ile to inga system le nei. A whapea umi pena le tolu ia tupulanga a tātou wa ai the Carnegie Wealth, o istangata the Kennedy Wealth, e tolu a tupulanga, e su e le vaanga le amatanga, e whatupu e le vaanga le o ngā tutonu, i na lusi lola i e trust babies, ma lesi tupulanga nei e tolu.
So o le motiva e pe ele se mea permanent. Ia. I e kaimi. E le taimi e fuaile se kati. Ma pe o le tala le leile na mo tangata matitiva. It's temporary. Ia o se lui fo i mo i la tau o lo i le pito i lunga. Ia e o mai le taimi e ngao ai le ale me le ngao. Sasanga. Ia. Ele tufa maunga sesi. Ia. E se fina ngalo o Helen o lo tau o mai. Ia, o lang whaftai. Ia. Ia. So, e pe o le mela nana na tātou mai tau wina i le whaita wina e le alii o le ilsa i onos futasi i ona tupulanga. Male ilsa i onos futasi na tusia 5 se lau tau sanga mua. Mai lo manatu o te tau whain upgrade o tātou fo i tupulanga. E te tau na whaisa tātou sao, tongi sa tātou maa, lafo sa tātou aso. Ina ia whaatupula ia i pe lava, ia le whaatutu o tangata i le tua. So, ole vai aso, lua vai aso talua ina celebrate ai le retirement of Patrick Kennedy. Le sila nā mātou community organizer. Mai pe ole na tala na o manatua ina mai i le retirement celebration. Fe mai a e finangalo e whaise suinga i le tunu ulnei. E le ma whai lava o na whaia se suinga mau tutu se iwanga nā ua participate ai le middle class. Pe o le na tala lea mai lana industry foi. O le middle class la, ia te le ata unga foi. They were called blue collar workers. They were called service sector workers. Now they're called essential workers. Pe ila tona e whamai Pat Kennedy ale sapasapaya e tangata nā i ni suinga le tunu nei. It doesn't last. So o le mea whaura le utula i mai nei melele ta o le Black Lives Matter. Le ue e ana tosi e pe o le defund the police. O le ua mata ia o na tipil paketi. E pese i o nai swinga phone na, o nai tosi phone na o le racial injustice i le tunu nei. Reparations. Le ua whamaila latu tala. Se whase lau tau sanga taruna polonga tangata ia. Le ale me le oto aiso latu inati. Nei le te mina tu whai le fast food eka ma le asinia a tangata Amerika mai e whaatoa le tu lea i sisifo. Tangata ulia le mawani alato asini mani alato fast food eka. So ilale manatu le utula i mai nei. Ia te tauna ona te whaafo i mena. So o le winga la utala a whapea a e whina ngalo le tunu le nei e whaini suinga mau sali mai a ato toa. Ile mwhai na whai e au ngora ma sapaia e tangata whinga ruenga. Le middle class. Tangata ia pese i e le a whaina te le lato. Tangata ia earning anywhere between $40,000 and maybe $100,000 a year. O i lato na ia refer i Pat Kennedy. O le middle class le nā le tunu unei. A le sapsapaia la e le tangata a e earning le se lau a wheta la le tausanga le tunu unei. O se matua tupe tele lava le nā tupe. O le ale mele alain e mawhauwhaufu le tangata uli. A le pumoni lava o tangata ie le kima te tala o swinga mai ai o le tunu unei. So e pe o le talo sanga la se li o Pat Kennedy. E te tawa o nā o ina le lei i le middle class, the working poor, the essential workers. Tangata ie a whaina nei le COVID-19. A o ina i la tō i le tāua o mea e tu lei le Black Lives Matter, ma le defunding the police. O na sui lola i o le tunu unei. O na sui lola i o le tunu ule nei ina ia oa nei. Well, polonga pe istangata.
Sem ta opsilin whaintadu o ele ua. Mo le suinga. Yeah. E leise se mana o sui. And especially ba fa pe o lai tali to oto ele ngase o malolo. Awai a ai nei I le li'i. O sau nei le li'i ma suggest ia nai suinga le nai le tapu inga fa iuta ia. E o mai le teimi e le to e whaia I se tapu inga I au tangata tapu I le nganga mal fa maoni. O se mea tele almena. What do you mean e le whimana mia ni whaina ni taulanga? O la le to e o maia ia ma moe ma oti pepeti na a mai e ai e tangata o le malu. La le to e whaia mena. O se mea whainga tātele. Le whaingofi. Io. Tangata ia whesui I tupe o lato pisinisi na. Sa maua ia lato seleni. Whawhanga I o lato ainga ma lato whanau. Ala o whamaile li iso ia I alwha I alna mea. O matua whainga tātele. Fast forward la le Roosevelt Centenary. Mai nei mea lava e free. Le Google search, free. Facebook Live, free. O matua tumo I tutusa le tangata mau mea, le tangata e le se pene. O mena e olo tutupu nei. So e te taula ona ia se mata upusili. E te mawhai e utu ia me e olo tutupu mai. So e ele me olo tupu I langi le nei a tātou. Mai ona o tātou tangata whatutua. E tauna tam whai tātou e utu ia le whinangalo nao le atua. Wai le asese o me e o langa e le nganga o le atua I tangata. Me e le o nofo le nganga o le atua e langa I tangata. Ia taulai tātou ona whaini whata manu e utu ia le whinangalo fofola o le atua I on tangata whatutua. Yep. Current events. Vasolo te ana default I Zambia I ana I tā lafu I saina. Te lo pene eva aile. Ia I tā lafu nei sa whaile luafe sefuru, luafe sefuru tolu, luafe sefuru lima. Ai tā lafu ai, Amerika. Saina. So na noe e tangata Zambia. Ia tupe mai le malo saina. Ma le whamoe moe tongi ia lato interest. Ia o le mwhaila le malo Zambia o na tutongi. So le rafata le tali po le ale le me whai le malo saina. So ia o lau sunga o le e fo ilo wanga va e me ka real estate. E le ase senga mar mele o le mfang kongi fale o ku bank of it fale. Yeah. Yeah, at the local level, pe ole mealna. At the local level, if I see love for your levao malo. Awai. Ole mea masani na fail IMF. Ole toi tusi ole pepa. To rewrite. A maile behind tu itua. To toso molesi fiesa lau tau sanga. Na sausi le sile vanga le. E ono yese fa mangalo e saina o Zambia. Fa pe la wailo e saina o le faia on tongi le tala. Ia wa fo yo le sile na o le sile na value society. Ele se fa mangalo. No lo wingo le tala. Yeah. Ele se fa mangalo there are no free lunches. Yes. Ele se meta o se I don't know, it goes back to the original sin. O le teimiro lava nanga salai dangata. Ia pa mai lola ia. Fa o popole oti. Ma whangana le na oti dangata. Le angal te tongi na o le anga sala. Ma whangal na le a lai o na afu le moa auro le dangata. Ai se alanga e le ma whai o na ai. Ia ngua ma se. Ia e uno ma se afu.
Me whanea lena o na ti ngāti nā pe a whai alato tama. So e te tau ala o na tongi se sila e ta lafu lea. Rev, it's very interesting to my ears, le mea lea. O te li whaitau ai te le ropo whene, au mai ai le mea lea. Yeah. Ai, o le mea tōnu lava leo tūra i tatu atunu. That's the main concern i tangata nuu o nei o tatu tama i islands. Le mea la le o kupu ia sampia. O le mawhai e sampia ngā kokongi ai ka lafi. O le la kau kere lopa la whai ngā sainga le la whai ia sampia. Ai whapena, ma lava le mea o le ta taunga matalai le tangata Samoa. Se a ia manatu e leisi manatu whamai o le mafua anga wala i o na lata māloi e isaina. O na ua whaatemokalasi la lato whainga whitwhilinga te itai la lato balota. O le alawinga o le talana, when you run a democracy, it's government of the people, for the people, by the people. O le mafua anga la o na mālo o e whaima pule nuu, whaima teitai, whaima palestine, po pale mia o democracies. Ona ua tele lau fola i tangata i mea te mwhaina e whaia. Pale loa. Whamairo tangata, se a mai ala le lisi na o lau folanga se. Let's true it up. Let's true it up. O tala tamauli, let's true it up. Ia ona mai leo lisina, ia pawala tangata whaelele fia fund lisina, ma ola ia i lato fu ilta mau ainga fundina. Ia o saina. O mafu anga na le na tele na lilifa ia maloia Afrika i funding instruments a saina le o tupu el whawhitauli le. I tonu fo ilai mani le upurenta tanu ni iai. O le matiwa. O le piu whapenare wa ai. O ai lana te toe matimatia le vale ala whale tonu i. O le facilitele le na. Lona wingara. E au ela le wa ai le unborn generation. Nā tunga e mawhatia le toe matimatia o le vale. Wana il te mina whail tato session for i no whaonga ina le metaphor nao le milkshake. E mi miti atu i ne Amerika. Le ta mau a ingo le lorangi. Ai sea ona i la tō o i le reserve currency a le lorangi. O le mafu angal na e malosi e pēle le malon nei. Now, o lai lo umo whae tangata, o lewa matana pa u le value o le tala. Ai sea, leanga leo na le pamu le Federal Reserve ia tala i le marketi. Ia lewa wa ia tu le alu i lunga le stock market. Ai leo whapena o nalu i lunga le tamau ainga o tangata. Le aolo o lay off tangata. Le mato Nepal na le hose. E whamai ala tu ngā luenga i la songa fua, e whamai ele posite lo alu o bankrupt le tato business. O le restaurant li lalo i le vai. Ia, e fau al mena tupu i la songa fua. Alu winga lo tala, nā alo tupu a mena. Ia, o mori mawina fo i le umi o le leina i le food bank. O matanto o tele tangata e o mai sa ili mea ai. Ia, so, o mena au te mauti noa ai. O alua i lalo le value o le tala, ona ua tele tala i le marketi. Mo tangata lai e ia lato aseta, tangata ia lato equities, tangata ia stocks, e alua i lunga. E alua i lunga i mena. Danga ia lato 401k, ma pension plans. O lato na ia benefiti le mena. E mo i lato lo ai tā lafu. Ia tau mati o lato ainga. Ia, mo le stupulanga le so, e whengata. Whengata mo lato. Yeah. Zambia defaults on its debts to China. So, le mea le whai e lenders i nei. Le mea le nā le whai e lenders e ta ole. Predatory lending. A tonu olo o iei fo i isi tu o le tunu. Ai ala ona ave e whale tupe nei ai tā lafu i tangata. Ona o le wha moe mai le mai le aseta.
ale o yeisa lato underwriting ilo isa lato ngā luenga e underwrite le loan ina ia mauti noai pe lava le tupe maua le tangata le toi tongi mai yeisa vaenga le loan predatory lending ia ele ngata la ave e tupe without knowing pe toi foi mai ia e whaapopo ye le tului pitusini te le hard money lenders ele si i tenga o le si nā winga o lo whaia seina at the global level. Ele o pole ala tō, pole ala tamau ainga o le tunu, pole ala credit worthy o tangata. What's the level of corruption i lea malo, ma le malo, pawale mea, o le whaapepa o lato loan, tu i lunga ia improvement. Ia ma me mai lei mai i le asset. So, la i te tangata penale winga, o whaia ia seina i talafu ia, without any debt sustainability underwriting requirements. Ai le fancy si. Yeah. O sampia fo yo, Afrika. Sampia Afrika. O fasi tele le afaina o Afrika ia sei i me. Yeah. Kenya. Yeah. Yeah. O le si mea na, well, o tupu pe lava, o le antitrust suit against Facebook. So o lo te mafo faulanga o te manatu e awhia, fo i tātou ia whaonga le Facebook. A le o su e le malo Amerika le Facebook. Ona acquisitions na e lua o le WhatsApp. Ia ma le la felisi platform le whaonga e tamiti ia videos. Instagram. Yeah, Instagram. So for mai la le malo, that's anti-competitive. You're becoming a monopoly. It's taulana break up your company na mena na whaatau e o tō, whaali ma tau sanga taruai. Na le tau na go through say ona. Le wa vea nei o tō monopoly o whinga tai o na tau vai si company light, social media. So this is one of many lawsuits I think o le atu lai mai. Well, le sia company e te le atu nei lo Facebook, o le company lo Google, ioi. O le Google la ia o le search engine. O le tele o isi company la iti na i lalo wha malunga na le Alphabet. So Alphabet a ia le tinao o company la iti nei. Ia, na ia le Google, ia mai si company na aviata avale ma. So o iei pe lava le manatu ele te tauna tele se whalapaputonga ele te tauna tele ia se marketie io i se lima o stangata e tō tasi so mana i fui le nā manatu awa ana le whapea ina Microsoft i te mina e te mantu ina fui te mina malo si Microsoft na bust fui la ia malo ana le fail mena ya Microsoft ele tula i mai foi Google ma his company o le fala o fai company pe Facebook ma le Google e foi la mena tu la tula i mai foi nisi company ya manis development foi ole e was ole platforms ya io free mo le free e pe o Google la le o ngai sa yeah well, what lisi la na me e ale value le na tato le sementa o se me free na tato wola el tato tala mo ya tama eva on tato ilo ale e lona o tato wola i nei mai ia wa pela le platform le tato lo lava e free alai sell le Facebook e advertisement tangata ia mata mai e tato fola sanga ia ia tonu e fatau e foi nisi pele ai fa nga la to ia le algorithm e sell to me ia te wa tasila le mele lo pe olenda e tala no nisi temi o le temi ia ke like ai e mafai tato tiro ia i mena le pifera le YouTube
e te tau ana i se me e au i le vai. I ni me Io fa fena free le mea. Pero winga na e te fesili. Io Sorry. Io e wa pera ma to food bank le. E. E o mai tanga le se me tongi. Ia ala aru le cash, aru le time, red le truck. Fa tau miti afu. Aru falta ele. So e pe ele o yese meta o se free lunch. I think a matalo ona tajitonu tato ile na upumoni. Ia ona matalo ona tato ngao ioi fa pena. Ia wa ole sila doctrine le lotu e pe fa pena ele fa olaina oe ia unga luenga po se mena faie oe taluai po ni ngā ruenga o mātua le e whaolaina o e ilo wha tua. Pe o le sina mena tupu 5 salau tausanga i le Protestant Revolution. Le nā lai o na sui le mele o iene tato wa sa tasia tato e kalesia. O upgrade the conversation e matini rutelu mai lato ia Swingley ma. Le la o iene le kalesia Brutano. E fulalo mana tu o tauna upgrade le mea. Langa ele mawhai o na ola na o le whatutu. Ele e tau whai o na tātou tangai. Po o to e whetaui le nā manatu. Wana e whai le teimi na le whetaui ai. Ia na whetaui lo whai la ia limisau tau sanga tatua. Ile a toso mai e ia whatutu anga protesano. Ia o tauna upgrade o tātou tupulanga whai. Fe mai fo ua tuputele le atamai a o le angasala ua whaateteleina o valo anga lava nā le tuspa ia o leva o na valo ia mai. Yep. Te mina iau tātou wolai nei. Ona o le fitus 4% o le o langa o le tangata le ua ilunga nei o le social, lunga o le internet. O le ua mata ona tātou va ai I tala ele te tauna whaia a le ua whai. Ia o le lau matauna divisive space. Le mamau te, le whiwhiringa leo tātou plestene. It was a very, very divisive conversation. I lungo le internet. Ia e mo tātou ai midi ua ia esenga. There's a certain civility conduct uina le palefenga yo listangata uina o tātou fi esenga intention a lunga la le space lea ia pise I alu mala ato ai tangata Kao mai rev le mele o le ase tu langa o ier kako pleskenge ua tau malama no ma fofau o le ameis. Ia, na ua umale electoral college. Whai palota astete e 5 ia na umaloa ia o Joe Biden, ma Kamala Harris. So, o le sila mele la so o le amai ilumo le Congress e whamaoni ai. So, pe alwa so mo o januali e tupu ele mena. Ia, ale ai e kiki al tangata. O lo whamea o lo ia mena sa tutupu I le software le na whaita wina palota I lestete malestete na ngau ia I le palota. Na sui I palota istangata. Na sui to tasi I le tangata palota whaita wafe. So nai mela na ia o nai tosi ni ina e te tawa ona tosi. Ina ia I loa ai le aluanga I luma. A le pe o li lifa o le plestene na le wene tato Joe Biden ma Kamala Harris. So le solus furu lao januali le fa pe e fa o le plestene. So ia a le tunu une o le tulu o le tangata sauloto. E mawhaia tangata to tasi. Fa tupus fa lave lave. O te tau loa na tusi se lua tusi upgrade le malamalama o tangata. Fia, ia. Si le tangata, pio mai taile no whatu e whaise te e mara mai te rua,
Metaila o Perkins. Ia fia. Lea ngā re kau ai mai o ngā mea ai le tau whaitia lua. Ioi. Fia? E wā pe ole, ioi. Pe ole si lea mea o leo mai tawina. Ua tele ina lea to e whaitau tusitangata. Ia. A ole si lea mea lea lo tau fiofia i pea ia le au popoto, the academia, e pei whai mai e tusi. A ole mea o mai tawina. E o whala tupulanga lea, sifuru valu tau sanga lufu rono sole. O tamai ale video ele se mea moni eri. Ale video ele se mea moni. E si tau ti ala tona moni mena nai lo tusinga whaele le e whawhi usua i e manatu. E rona mea lea Reverend. E se, e anu rona, tau anu mawhau i tangata sa moa na latu whaia ia upu nei. O le lou mano na fuata. Tā ua taimi. Kua ese a fu i ta misanga le utatu ia. Iwe. Iwa nei fu le taimi na whail tato dosi le prokalama i masina o mawai. Le revolution ina ua tu upepa mea. Sa tu ngutu umale lo tangata. Au whai au pe wanga ngalo ngai mea ia invent lo le language fa melo tato i la tu pepa. Tu pepa lo la ia matarona sui. Ia sui ia o so mai lo le printing press e pe le sila na technology na vai te minana na fast forward ele alu ole. Ia le whela ia i tato le video o le sila na mea. We used to say a picture is worth 1,000 words. And a video is 1,000,000 pictures. Telling a story. So le winga la utala o le wa mata ona le to feita tusi tangata wai lofo e tangata le winga le nei o upu i lunga o le lau pepa e commit lo lava pelo e tusi lo lava lau tusi pelo a o le mea live e fau pea lo pea Ia. Wa o le isi la mele na tupu nei. Ia o le Bitcoin la ta dole o lusfu dasi a fel Bitcoin. Se va i le alu o le Bitcoin. Pawa tau sanga talua ina mata un tatou tala noa le Bitcoin. Sa vai te mina pe wha. Bitcoin ese le OneCoin. Ia o te mamalama le OneCoin al Bitcoin ia pese I o le coin momua lea I le space lea le cryptocurrency. E pe o le mea na tuli I le Bitcoin o le mea lea o le distributed ledger. Ele o tue fia mana mia se central bank po se tangata e whaanoi I ai le ave o le tupe. Ave sa o lava peer to peer. A latu I la wallet I la wallet. E whaonga ai la private key. So e whapenale winga o le space lea. Ia, e to te la tangata sa whai tio foi, le malamalama. Ia le ua ia tua, le ua matana pick up institutions. Le ua tu, ia. It's a nice asset class now. Ape o le winga le na o le Bitcoin le ngata foi le Bitcoin ia le telefo ia o isi coin se pe o le Ethereum Litecoin Stellar Lumens o le tele I o nai mea nai a tato mafofaua ia I lalo le va inga o le tato proklama I Outou Manuia e pe o ina o lo taru talu fou ai le nganga o le tua o ina o lo fou ai le nganga o le tua this whole notion of a distributed ledger that goes cross globally. Ele lalo se va inga se malo po malo China po malo America. Ia fa lango lava I lo ta va fe alo ai. Fe mai lau tala, a mai lau coin, fe atu lau tala, a vatu lau coin. So Bitcoin is a store of value. Yeah. Lo afe male valu nana a matai ona tusie Satoshi Nakamoto ia le code for ia le Bitcoin.
ina na amatai ona whaapula le ao ngā fo i o le tu ngā manatu. Ia nei fo te mina fork ai i le Bitcoin o nei sa i fo atangata i le community na ese fo i o lato manatu. Ia ale ua pese i ua umanele se furuta usanga e le a wali ali mai ia pese i o le sile nā tupe i le aluanga i lumolo langi. I ngai manatu ia au mai Ia, se sauno ia. Yeah. Patricia Mattis. Thank you for the program, very enlightening. Thank you for shedding light on some of the issues which concerns us all spiritually. God bless from Sydney. Yeah. My Sydney, Australia. You have I love Patricia. Yeah, pera bilang of Sydney. Leo pe tu sale Bitcoin, ma le OneCoin. E pe ole OneCoin is a scam. O me na sa fai. Bitcoin ia. O Bitcoin ia o te lo malama le le OneCoin. Na fa longo le scam. O le Bitcoin ia ua loa tau sanga o fa ta ina. Ma o le capitalization na o le tupel na o le coin le na pe o vama le tolsela o biliona le value o le coins. So o le metotia atasi pe o le idea lava atasi. Au te le mamalama le one coin o le Bitcoin pe na o su e ia ye. O le mena le le store of value moving forward. Bitcoin le na ngā wai tupe isi lotu I o tele o iloa pena. Well, it depends on what it depends on where you come into the ecosystem. Le na ofisilia. O le mai tia e lofa. O le upu no whanonga o le OneCoin, not a Bitcoin. The one coin is a scam. The Bitcoin is a store of value. So the Bitcoin la mine computers. La tu te talia ia tali o mathematical queries. Ia on issue la ia o lato value. Ese le one coin, ese le Bitcoin. Yep. So I think ole e atangia mai ya fia. Reading is my habit, so I order books, library cards. Now I found everything on the internet. I donate all those books, even my expensive encyclopedia. Say, good luck if you plan to write a book. Just saying. Yeah. Ela tusi na tusi eta o tafsi le fai. Lai lunga ole Amazon. I live a terena foi tau le chapter le tusi of a pesode. Manatu nei. That was written 11 years ago, 12 years ago. Alo winga na lau dala afa pela vete manao is me relevant. E tauna esa ili source. So I know it aua ile fa mai tangata sai nisi ese fu ile maso e faonga pe a e faitau tusi. Ese le maso e whaonga pe ana ona e whaalongo. Ia ese fo ile maso e whaonga. Cognitive muscles. Ia pe ana ona mata videos. E mana ia manatu. Full brain. Ia. Fa mai fo ua whapea fo ile tuspa ia o fia tamaiti e whaitau mai le tuspa ia mai le telefoni. Sorry, o le Holy Bible ele o se Holy Phone. Ia, o ala lava ale ti Apollo o malosi ana tau mawhainga ina ia whaateteleina tangata mola na vaenga. Wa pu o naso. So be strong in the Lord, all of us Christians. God bless you all. Yep. So pe orisi le mea le o tula I mai ne le teknolosi lea. O lo o divisive lava. Or what you either have to be for good or for evil. You have to pick a side. Yeah. You have to pick a side. Na perfeta mai yo ane il faalinga. Ole o tau o tangata faaleongo lua.
for me, I will chew them up and spit them out. O tau filatel whaia. Ioi, e te tau ona, Either. a maalidi. Vevela e aua le whaleongolua. So mena le o ne e tātou, so mena tauan whatufungaina e tātou, ma o lau whautuanga ia mau mea tātou o le lifa i le lei. O ne fisiri mai fia, ia, o ringo o tusi o na, tafsir wha. Yeah, tāwhisi the whai. E longa subtitle, o tāwhisi the whai towards a Samoan epistemological something in the diaspora. So I'm fan of Google e tāwhisi the whai nei e lau tusina. O lau dissertation in Claremont. Yeah, na published lava ma. So it's very, let's say, it's very scholarly. Yeah. If you're suffering from insomnia, e mana ia te mina e whaitau il tusi. Ele umbia e moe. Kasi si ngā Outou Manuia ngā e mentioninga ngai kongoro tusi o diaspora. Ei. Whata peina o. Yeah. Ia. Yeah. Io e wafo e se ia Samoa le ola inei. E se Samoa le. Ola Samoa. Io. Pe o e maun tato mai Samoa, so le olo o ia ana i manu Samoa ia taua. A o ta whanau la. Ua matua ma maua. Io. O la tō lana ia e diaspora le o whata ape. Ia pe o whanau ngā Israel nei ne Paperonia. O tupulanga nā tue foi. Tue foi mātia e pāo Jerusalem. E leo tātou ia a le diaspora. Whapena fui lale e soto. E soto tangata Israel mai ai kupito. E leo lātou ia na taunu i kanana ma whaukanana. Ia. Kōrua e tātanga. Io, na ka le poama vanga na. Al vanga umana whana nau i le ala. O lātou nana taunu ui oi. I kanana ma whatoa le nuu na folfoleina. Yeah. Okay. Let's see. Io, ma le Facebook lawsuit. Pe o le sina me o lo tupu nei. O le lewa ai ale malo. Ile make money le kaka leo le Facebook. Ei. Le ana uka mfaile malo e tu ese e vanga yo platform le. O le va ai le malo e va ai fo le ina ia vai luina le tamao ainga le o I ina ia mafai ona maua ni awala oisi fo I company ia fausi ai ina ia tamfai ai ia turang tutusa mai si e wa pi platform se tele ai o le o controlling ala langi te mini. Yeah. O le sia value in America, the squeaky wheel gets the oil. Yeah. O le mafuanga fo e ala iona against ia whaipule ma le malo I mea ia Facebook. O nei e fo I company la I te olo dao e company ia. Whapena fo le Amazon. O le sina company le tu titia mai lunga e le malo e sue. So a whapela wala e lava tangata complain I se mea olo tupu. Ia ona vailo le malo. Se mai ala vanga na se. Whaisa tātou hearing. Se whaisa lātou mōli mau. So o mafuanga na le wala ina tupu le mele. Pefo I lava le teimi na monopolize ai le Microsoft ia le Windows. Te mantuina fo I vai teimi na break up ai le malo le Microsoft. Ana le break up le Microsoft. Ele tupu mai Google mal vanga ia. So ilo manatu o le ta ape fo o companies tele ia. E tu lai mai ila le blockchain. Wale sile na iteration of the internet. O le blockchain. A very secure way of having your communication, your information. So yeah, I be
Yeah. Helen, mana sia ki rungo le ama sanga wei tatu tusi. O le tafsifa. I see. Yeah. Yep. Le aulo numela, Helen, so I'll get you a copy. That's not a problem. I'll call you for a mailing address. Okay. So ese si me te fia. Kaska pese o. Yeah. La tata pese e ona fa umatul tatu po kala melisi tu fa aftai.
Yeah. So e pe ole mafofonga la naile ia tatou current events. Ele me foula leo te vaai ia ono lea ua matauna tu le mai le Miller artificial intelligence. Mai e te tawa ona faise mata upusili I mea nā langa lea ole a matauna ona afia I soi fua ma le olo le tangata. Well, tu pea le tosi le tangata la ia, and it really depends on your level of analysis. But one of the non-negotiables of the Outou Manuia, afa pea o le tangata o le paleli I o ngā luenga le atua. E le mawhai lava e se mea na whai e le tangata. O na usurp le tūlanga o le tangata malona pale whengai ma le atua. So e ofo I lava lai artificial intelligence, whether it's general AI or specific AI, e le mawhai lava. E le mawhai lava e le masini ona malama ato o toa I le pale li'i o ngā luenga na whai e le tua. Now, I'm feeling tato whapea, well, Pastor, that's arrogant. That's arrogant. If I feel na, if I say na tala. Ia, ai ala na whaiatu te tala na, ona o tato malama I le tua. Malona whaali mai pēa I le teimi ma le teimi o tato fu I tupulanga. Malana whaali mai historically, le o tato I ite I nai, le tūlanga I elu na whina ngalo, I o tato tupulanga, ma tupulanga fu I amuli. Pese o le mena na whapawhale atu whapawhala atu whapena. Ai le mawhai lava ona ave e se ina mai le primary o le tangata. Leanga o le ia te ia fōlinga o le atua. So e pe o le mena. Ai lane fo I lava le sayanisi matosi, ona e lola ia. E iai le quality le nao le tangata e pe o na whai ai e le atua. Le ta ue tātou o le free will, le ta ue tātou o le agency. That surprises us. That surprises us. E le mawhai lava is a system scientific ona whamalama. The closest that they get to surprises is randomness, the scientific term o le randomness. But anything scientific is deterministic, meaning o lai e te tonu ala tau tali. Te mi umalava lai e whai mai el tangata o ia I la tau ala tau tali. Na tātou whaasino lava I le olo pāpelu. Na tātou whaasino lava ia Nebuchadnezzar. Tātou whaasino umai mea na whai mai el tangata o ato toa le tua ia te e o lava ia tama e vai la amatanga. O na tātou I loa ila I ele ai. So I just want to put that out there in e mawhai ona pine I lalo I le taimile nei ia la tātou tali I la artificial intelligence. Mō le taimi nei, ia langai manatu, ia mawhawe fu inisi manatu aluanga I luma. Ia. Ai... Kira malama le tala. Ia. O fia. Fia, for my fia. I read the introduction o whape sili ai loka poko ia o lua malua whaaso ai mafofongo whaiwheao ma le anthropologist leanga kusia le tusi lea. Oh, well, it's my personal feedback after I read the introduction in the first chapter. I lost interest. Okay. She's probably talking about God is Samoan. Yeah, okay, the uloa po, I didn't refer ia. Oh, okay, all right. O didn't refer I le tātu sile, le tātu sile whai po le... Oh, yeah, well, it could be for why or the critique lava el tafsir fai. It's very scholarly. It's too scholarly. Ona sa autusia o waonga. Wa le siale na me manael academia. Olan me manai e fetawa I manatu. Ale se oti ai. E tu sa pe se o manatu e te le oti ai. Pa wala me o le fesuia I lo manatu fale tonu.
mani manatu feololo o upgraded conversation ai le se oti ai ona mai lo la ia apalai i le practical theology io nei lo ai la ia pe mo i pele ai o le academia world lava ia e mana ia e se fe taua i manatu o nga e le mfaila na o ile pulu fa malo ta tai no ma ai from a different lens if fa we fu yo na yimana oni ya tu mai mar tu nga fa tau fu le pa pero ti se manga ko lo ni e ka ngo mai mene io academia pe le sina me mana la academia ai a oro lava ile temi o convicted ai o mela na le ma fai ala se isi ona te fiwe la o ia facts le o motino ona e fa malo si do le te alu sa tauro ona e fa malo si lo la i e ofo ina tu lo so i fu moisi wa mena na tupulda mena tupulda toli or convicted le li o le message le this is the one that he's going to die on, this is the hill that he's going to die on ia fa malo si lo ia wa pe le sal na me fo if fa ia i tangata academicians au theory so tamana na theory se o mai fa se sua vai ai ele fa se practical so pe o le mela na so o le Outou Manuia la ele ngata ina ta alloy theories ai e fo lava le winga le na te tawa on a land we got to land the bird it's a one my theory and has it something that's lived out in real life pe o fa mo nga o tasina le Outou Manuia le ngata mo nei ya mo na fo tui with a vai i ka ku ka pisile i fa uma no ka oi mo ko ya tu por escape se o fitau mata taimi vai fia Perkins se le nga te lo tala fa tau tusi ngai rungo le Amazon nga foi la fa tau tusi la nga la le ta por kalam le la ia tatu pesele ia ona fa umailer tatu proclame le situ malo fa ftai Le popa ia nai loai le pupula le pole nana fana wa Yesu sanga sala le lalo langi uma a ua faola ina e Yesu le fa amoe moe le a ole oli oli ua mawa ai lo tato tai au fo i fo atu ia falongo i angelu le popa ia na fanau mai ai Yesu le popa ia le popa ia o le pupula o le atua ita ina itato ya Yesu pe ona ta ita
Iau te manatu le a whaamaua I le tātou la langa. E mo te latu whaafatai le tātou atu nuu foi o me whaiona mo mai whaapoponga le tātou po kalama I newa yaso. Te ua le Outou Manuia. Mo foi ne avano e whaafatai atu e to whai atu la epa e tu sai foi o le whaafoino le nemalai. O lo mwhaiona tātou mafuta. Fai foi ese upo ua sala po se pati ua le ftaui e fa mangalo mai lau ona e manuia tele fa sausaunga al tātou tunu il ne fiafi o lo tau o ona Misipouena Tagaloa mai Outou Manuia e ua tatala o tātou noa tanga ilona lava lofa fua mai e pese ia matatou faafetai vi ia lea lii le tupu le matai ifo atu ia valongo I angelu le popa ia na whanau mai ai Iesu le popa ia le po le popa ia Goodbye, my Feleni, ole a o tea. Folau le vasa, le ali